Good day, and welcome to Yes Production. Kgwedi e ke kgwedi ya setšo, ke kgwedi ya bohwa, eupša rena re latlhile setšo sa rena. A re sa tlhokomela bahlologadi, a re sa tsoša malapa a barwarre ba rena. Kgale ge be monna a tlhokofetše, morwarra wa tlhokofetše, o bo tsena lapeng la gage ore o tsoše sefane. Bjela matšatši a hae re itiela ka go rata, taswa dilo di sa re sepelele. Taba tše di hlatsela ke lengwalo, di hlatsela ke Bible, mo Genesis 38 verse 8, lona le ba le ya ka tsela. Ke mo Juda a boletšego le onane a re, tsena go mosadi wa mogolo wa gago, o mo tsenele gore a tsoše leina la mohu. Matšatši a re sa tsoša leina la mohu, a re sa tsoša sefane, taswa dilo di sa re sepelele. Bakgala, hlokomelang bahlologadi, betheleng se fela ke dule fase.